Ljudi, bok! Bog, dobro došli u epizodu 4 mrtvog piksela. Mrtvi podcast skoro. Mi smo Drive Shaft, Blowfish. ovo je kao onaj Saša Sušec i Drago Ćosi. Sve mi za Saša, ti di Keđo. Ište, koje to imamo za pive? Daj, popravi. Daj, popravi. Ne, bum ja popravi. Daj, popravi to. Ajde. Dobro? Puno bolje. Puno bolje. Puno bolje. Imamo gro tema, imamo svijet igara, svijet filmova. Hvala vam na pozitivnim kritikama. Jesu to kritike ako su pozitivne? Jesu. Trebali bi to još malo više, tako da ako gledate, ako vam se sviđa i ako si mislite pa neću ostaviti komentar, ostavi. Napiši bar nekaj. Idemo odmah na prvu temu da vas ne gnjavimo. Ja otvaram za to vrijeme. Može, Boba će otvoriti uz pomoć tebe. Prva tema nam je Epic Games, novi servis za igre, klijent. Dobro, više nije ni toliko novi. Općenita podijeljenost među servisima na PC-u. Epic Games je pronašao možda dobitnu kombinaciju. Nema recenzija korisnika. Da, to je dobitna kombinacija sama za njih. Nema recenzija korisnika, nema clouda za sejvanje igara, sve ide lokalno. Nema povrat novca, je užasno odrađen. Ali imaju puno ekskluziva. Praktički su napravili sve da im niko ništa ne može, a opet imaju dovoljno novca da nabave nove ekskluzive i... Mislim da je poanta Epic Gamesa, zbog čega su oni uspješni, puno više zaradi proizvođač nego prije. Da, ne, ali ne puno više. Mislim, puno dosta više u usporedbi s tom količinom novaca koje oni zarade od te igre, ali... Ali recimo, znači, prodaš igru, sorry kad te prekidam, prodaš igru jako puno primjeraka i dosta ti par cenata, kužiš, to ti je razlika. S jedne strane, a s druge strane, na Steamu bi prodao igru u 1.000.000 primjeraka, ovdje ćeš je prodati u, ne znam, 700.000 i ta razlika, mislim da bi opet bila veća na Steamu. Nije mi u redu da Steam ima monopol, kao što je imao do sad, iako je bilo i drugi servis, ali opet igre od Ubisofta su izlazile i na Steamu. Da. A i na njihovome servisu, ne? Da. A opet nije mi u redu da doslovno razdvajaš na jednoj platformi ljude, jer ja ne želim, ja hoću imat jedan servis, ne smeta mi što... Prijatelja na servisu s kojima igraš. Ne smeta mi što je igra od Epica, nek piše, nek bude najava na početku igre, intro, Epic Games. Inače sam načuo da Red Dead Redemption 2 će biti isto Epic Games ekskluziva, a? Ali kao mjesec dana samo, kao... Da, sve su one vremenski ograničene, samo opet godinu dana čekat, ajde mjesec dana ok, ali godinu dana čekat za neku igru. Meni je samo žao što prosječan gamer mora imati 100 akaunta i mora... Imaš, kako ti recimo, ako Blowfish ima na Steamu, onak popis igara, to je takav popis igara. Ima valjda 500 kupljenih igara, ali ti onak gušt, nemaš kutice, bar moraš pokazati. Ovak ima... Čekaj, sad ću ti pokazati sve što imam. Evo ti, na Uplayu imam 4 igre, na Originu imam 15 igara, Ne, ali dobro jednak moraš prodati Epic Games account. Opet imaš većinu igara na Steamu. Dobro, budemo vidjeti da bude to zaživjelo u toj mjeri ko recimo Steam, ali ne znam. Recite nam koje je vaše mišljenje recimo o toj temi. Ako gledate ovaj video do ove točke. Sljedeća tema je najnoviji nastavak u Call of Duty franšizi Call of Duty Black Ops 4 uz svoj, ajmo reći, najpopularniji mod Battle Royale Blackout je besplatan cijeli ovaj mjesec. Samo Battle Royale, znači Blackout ili cijeli Black Ops 4? Samo Blackout. Da, normalno. Ali mi smo ga probali, ja sam ga probao. Dobro, reci mi svoje iskustva. A nismo dali živjeli si čovječe, pa daj, pa žedan sam, nemam sline. Mogu reći da mi je igra bila dobra. Nije bilo onako, nije bilo skinen 105 giga koliko igre ima. Nema 105 giga, ima. Ali nije bilo skinen 105 giga, uđem u meč, ubiju me, uninstaliram, nego odigrao sam par gameova i igra je jako dobra, jako dobro radi, jako dobro izgleda, ima sve pregledno, jako dobar loot sistem, možeš... Ubio sam par ljudi čak, što me najviše začudilo. To je loša stvar u Battlefieldu, znači Firestormu, taj loot sistem je ubiješ nekog, samo malo pišti mi mobitel. Pardon.
Znači u Battlefield Battle Royale je veliki problem taj loot sistem. Znači ubiješ nekoga i ubiješ još nekoga, da se meni nikad nije desilo, a onda je jedna hrpa itema po podu i ti doslovno tražiš po toj hrpi itema i ubijete među vremenu. Da. Ali, mislim, svugdje je to tak, svugdje je to rizik, ali a imaš i vozila. Imaš i vozila, imaš... Kako je voziti u Call of Duty? Nisam vozio ništa. Ti više. Dobro, dovoljno vremena smo posvetili Call of Duty. Treća tema, Path of Exile, dostupan je na PlayStationu 4, ja sam igrao na PC-u jako dugo i igram je vrh. Igra je, znači, ko Diablo, klikaš, ubijaš neprijatelje, imaš, znači, više vrsta klasa, ali je jako razrađen je online dio, igraš s prijateljima, imaš... Koop? Pa recimo koop, imaš misije koje skupa radite. Imaš one dungeone velike koje moraš počistiti, ali igra... Proceduralno generirane ili baš igraš iz početka? Ne. Jedno te iste? Ne, malo su random. Mm-hmm. Ali igra čak nadmašila Diablo, koji je bio njoj uzor. Što se tiče broja itema, broja svega u igri. Baš... Igra je besplatna, jako bitno za spomenut, nije ko Diablo koji je do prije godinu dana koštao milijun kuna. I dobra stvar kod nje je recimo razvijanje lika. Imaš recimo Barberijana, lika koji ima mač. I ti ga pumpaš njegove, znači, snagu, okretljivost, baratanje s oružjima i ti imaš ogromnu mapu, zlako galaksija, di razvijaš lika. Prekrasno, čovječe. To nijedna igra nije nadmašila. Baš je igra, čak šteta kad je besplatna. Da igra košta, ljudi bi je kupili jer je dobra i možda bi imala više sadržaja. Ali ima mikrotransakcija. Ma ima ali kozmetički. To je super. Ali dobro, čeka se Diablo novi. Mislim da bude opet to. Ako se vrate korenima kako je bila dvojka, to bude vrh igra. Ako se nastavi gdje je stala trojka, koja je bila predječija i grafički... Dobra je bila trojka. Trojka je bila predječija. Znači od grafike, od pojednostavljena je bila konzolaški, doslovno konzolaške. Dvojci si recimo razvio lika i sam si upgrade toga lika. A u trojici novi level, novi skillovi, predefinirano i baš je bilo, one rune su bile... Može biti. Uglavnom, ne znam, ako ste igrali recimo, ako ste fanovi Diablo serijala ili akcijskih RPG-ova, slobodno pišite u komentar kojeg volite, kojeg ne volite. Pročitat ćemo, mi čitamo sve komentare. I komentiramo natrag sve. Da, i lajkamo i srčeka stavljamo. Srčeka svi dobivaju. Da, baš smo dijelimo srčeka baš ono. Mi smo, kako bi to rekao čovjek, iskreni youtuberi. Tako je. I više se trudimo privući publiku pa zato. The Outer Worlds, novi Obsidianov RPG. Po čemu je poznat Obsidian? Obsidian je poznat po, imaju one Tyranny, pa imaju onaj Pillars of Eternity, jedinicu i dvojku. I koju su još igru oni napravili? Fallout, a? Ali one prve. Da, i New Vegas dodatak za trojku su isto oni napravili. Pa New Vegas je mnogima okej. Da, zato jer su oni... Ti si fan trojke, tebi nije, ali... Ne, dobro mi. New Vegas je nastavak, recimo, nije nastavak, ali DLC. Ma nije ni DLC. Nastavak trojke, ajde, neka između trojke i četvorke. Obsidian je developer koji je poznat, sad pa neko napisao ovaj bili sam pravi pametan, pozdrav. Obsidian je developer koji jako puno pažnje pruža kustomizaciji i karakterizaciji likova. Tamo likovi žive svoj život unutar igre, imaju svoje razmišljanja, svoje principe i Obsidian zna napraviti dobru igru. RPG igru, kaj je bitno. Outer Worlds izgleda ko vanbračno dijete Fallouta i Bioshocka, izgleda jako dobro. Sam setting je predobar. Čak i gameplay, onaj napucavanje zla. Gameplay sam vidio i izgleda, ne ulazim u samu kvalitetu gameplaya, ali sama igra izgleda jako nedovršeno, a bojim se, ako su to pokazali da je igra u završnoj fazi, mislim da, ne znam da li će igra izaći potpuno ispravna. Bude patch day one, da, bude patch. Od 120 giga. Nakon godinu dana će biti super igra, ne? Koji pola sad... Ali dobro, ako stvore zanimljiv svijet, ako stvore zanimljive likove, ako napucavanje bude onak fluidno i zabavno, mislim da par bugova je, to čovjek zaboravi. Sjeti se Fallouta, trojke, četvorke, to je bilo bugfest čovječe, bug na bugu. Vidi samo ovaj No Man's Sky, znači igra je... Niko ne igra, niko živ, oprostite, vas par iznimaka, ali igru igra toliko mali broj ljudi u odnosu na ono što ona danas nudi, jer na početku je bila sranje. Dobro, ali ljudi to zapamte, ljudi su zlo pamtila, ljudi ti neće kupiti igru
je sad dobra. Da. Vidjet će da je bila nekad smeće i jebi ga. Pa recimo Battlefield 4 je bio dobar tek nakon 3 godine. Ali problem je što vjerojatno nisu imali vremena da toliko dugo rade na igri. Mislim, treba neko plaćati radnike da još 2 godine rade na igri, pa onda da izađe No Man's Sky koji je onak kak je sad. A plaćaju ih sad. Pa plaćaju, ali sad je igra već izašla, ljudi su je kupili. Da, niko nemaju nikakvi Pa nije to vremenski pritisak. Nije to Agrokor, čovječe, da radiš s minusom onak 100 godina. Dobro. Nećemo o politici. Outer Worlds, jako željno iščekujemo i grizimo nokte. I ja navijam da snimimo i nekad tu i tam gameplay video komentar, ko nekad davno, ali moj kolega to meni ne da. Možda hoćemo. Pa ako ste veliki fanovi stari videa, bit ćemo pristojni. Ako želite gameplay, napišite to, vjerojatno nećemo, ali ono možda snimimo kad nešto bude baš aktualno. Kad bude Crash Team Racing, tu ćemo staviti veliki TV i tu ćemo igrati jedan protiv drugog. Ali nikad nećemo snimati reakcije na trailer. Prije bih umro. Predzadnja tema u segmentu igre je Nintendo Switch. Pod naslov teme, jer imamo naravno napisano, je kvaliteta ispred kvantitete. Upitnik. Što ti misliš drugo? Ja mislim da apsolutno da Nintendo ne radi puno igara, ne radi puno ekskluziva, ali stvarno ne znam ljude kojima Nintendo igre, ako ih ne igraju, barem znaju da su dobre i barem ih vole i vole te njihove šarmantne likove i zanimljiv gameplay, zanimljive questove. Mogu ti nešto kontroverzno reći? Reći. Ja mislim da sam ja prerastao te igre. Recimo Legend of Zelda Breath of the Wild, misliš da si to prerastao? To je u biti... Pa možda, i gledao sam puno gameplaya, nisam igrao jer nažalost nemam tu konzolu, ali i grafički i gameplay, to mi se onako da sam klinac i da imam 15 godina, to je bilo najbolja igra na svijetu. Ne bi, ja mislim da ne bi zbog toga jer... Dobro, sad si spomenuo jednu igru, čovječe, daj ostale igre. Pa ne, mislim, ostale igre onak Mario Kart djeluju djetinjasto, ali nisu, jer jednostavno samo su likovi takvi i dizajn i znači Mario grafika. Kart nije djetinjasta igra. Pa nije, Mario Kart je zabavna igra u kojoj se utrkuješ s prijateljima i možeš igrati... Zvuči kad imaš 20 godina, dobro? Pa ne, mislim da, evo, ja ću vam sad dat mali timeline svakog čovjeka i graf u biti i njegovo mišljenje prema Nintendo igrama. Imaš 7 godina, Nintendo igre su ti vrh, zato što su... jer imaš 7 godina, dobro? Jer su šarene, jer imaju takve likove, imaju takav zabavan gameplay. Onda odrasteš, imaš 16 godina i misliš si, pa Mario igre su za djecu, ja volim samo koljačine i tabačine i razne igre gdje se ubija i psuje i ne znam, death metal muzika je u pozadini. I onda opet dođeš u fazu kad imaš 25-30 godina i onda opet shvatiš koliko su zapravo te djetinjaste igre dobre i zabavnije od hrpe drugih igara, ne znam, Fallout 4 sa fetch questovima, sa repetitivnim misijama. Ajde, usporedi mi jedan Skyrim kojega si vjerojatno igrao i na kalkulatoru. Skyrim je portan svugdje, čovječe. Ne volim Skyrim. Ne volim Skyrim. Skyrim je igra koju su dobrom napravili. Morrowind je dobra igra. Bila nekad, sad više nije jer je loše ostarila. O Skyrim... dobro. Malo me ubodeš u srce. Skyrim je igra koju su dobro napravili moderi i zajednica, igrači sami, koji su za nju napravili modove da izgleda lijepo, jer nije izgledala lijepo, koji su za nju napravili, ne znam, različite dodatke, dodatne NPC-ove, dodatne questove, ne znam šta sve ne. Ali sama Vanilla Skyrim je... Vanilla Skyrim. Bez veze. Znaš gdje je glavni problem kod Obliviona i Skyrima? Mrzite me, šta vam mogu? Glavni problem kod Obliviona i Skyrima je taj što su pojednostavili igru. Znači kod Morrowinda, igre koje sam ponosno držim u rukama, imaš igrača koji su tu igru igrali
imaš recimo misiju, uđi u tu i tu pećinu istočno od grada. Oni su si na tekicu pisali koji su sve pećinama bili. Baš si morao istraživati. Da. A tu ti na minimapi ti znači, dođeš, ali borba... Dobro, pa to je stara igra. Evo, baš da vidim kad je zašto. Zato ti kažem da je loše ostarilo. 97. Ozbiljno? Ne. 2003. I ti si ostario. Složit ćemo se da se ne slažemo. Da. Zadnja tema je malo... Sorry, sam prije zadnje teme. Ok, znači možeš kupiti PlayStation 4 i možeš kupiti Nintendo Switch. Slično koštaju. Pa to ti je baš to. Što ti kaže srce? Poanta moje teme, kvantiteta ili kvaliteta. Imaš PlayStation na kojem imaš 1000 igara, od kojih je 980 sranje, i imaš Nintendo na kojem imaš 20 igara, ali znaš da ih je 18 super. Ajde idemo onda ovak. Ja imam nekakav takav soft spot za Nintendo još od nekadašnjih Zelda i od nekadašnjih Super Mario. Ja sam više Sega Mega Drive guy. Ti mi zvučiš kao da si u Živom zidu, onak, sedeš bez pokrića. Dobro, završimo tu temu. Zadnja tema u svijetu igara je diskrecija kod razvoja igara. To vam zvuči malo čudno, ali Blofić će pojasniti. Pojasnit ću, moći da. Živio. Evo, ukratko, diskrecija kod razvoja igara, ja bi sveo na to da radiš u Rockstaru, radiš u, ne znam, Bethesdi, radiš u nekom mega studiju i raditi na nekoj novoj igri, Skyrimu, odnosno Elder Scrollsu novo. Igra koja se radi 5 godina, recimo. GTA 6, ne znam, Witcher 4, ako nikad neće izaći. I kak nikad onak ne odeš s friendom na pivu ili vatrogasno fešt, ili ubiješ se. I onak veliš, stari, reći ću ti, ali ne smiješ reći apsolutno nikom. I onda on kaže, sljedeći kaže ženi, znaš kaj mi je rekao? No? I onda žena, naravno, tipično, ali meni to zvuči kao nemoguća misija. Ja da radim na GTA 6 i da upoznam curu gamericu u kafiću, mala. Pa da, to radnje je u Tokiju, vjerojatno nije, ali to ti je ko da si iz Čakovca i imaš BMW i onda ćeš doći u kafić i nećeš to spomenuti. Stavit ćeš tak ključiće na stol. Kako je to moguće? Kako je moguće da to ne procuri? Pa jedino moje neko logično razmišljenje je da imaju... Ne, ovak rade na igri. Puška. Ovak rade na igri. Zakočena je. Hvala. Imaju ne znam, valjda nikad više ne radiš u ničem što je imalo slično, na ničem što je vidjelo tranzistora. Dobro, ne dira me, daj mi još teže nekaj. Ne znam, nemaš dobiti smrtnu kaznu. Prijatelji, da ja radim na novom Skyrimu. Screenshotam na poslu, par slika, odem u PC Gamer, u GameSpot, bilo di, daj mi $500,000, ja ti dam sve slike za ove igre. Pa moram ja cijeli život spavati doma, ne moram raditi nigde, ali imam $500,000 žepa. Nije mi to jasno i dan danas, ali eto. Možda, ja znam gdje je problem. Programeri nemaju cure, nemaju žene, nemaju prijatelje. Dobro. Na Redditu neko tu i tam nekaj napiše pa ga banaju, mislim, možda je to stvar, možda neko kaže, radimo na GTA 6 i ajde mali ne seri. Dobro, mislim to je to, idemo dalje. Idemo na propagandne poruke. Ovaj video je sponzoriran od strane Lepih dečki Brewery Čakovec. Snabdijevaju nas pićem, mogu vam reći da s ponosom pijemo pivo koje nam je drago i koje nam je priraslo srcu bez obzira na to što su nam sponzori, ali naravno da ih malo više volimo kad nam pošalju sanduk. Inače volimo popiti dobro pivo, ako znamo da je domaće, da je međimursko pivo. Ne vidim uopće lošu stranu toga. Ljudi, navratite u Međimurje, nemojte zaboraviti popiti pivo jer je vrh. Odite u Stari Hrast, pojest nešto dobro. Dobro došli u svijet filma, drugi dio našeg podcasta. Ovo zvuči... I serija. Ovo zvuči dobrodošli u svijet filma, ako neki muzej. Ko Nedjeljom u 2. Prva tema. Kontroverze. Odmah u glavu, kontroverze. Hrvatski filmovi versus srpski filmovi. Šta misliš, koji su bolji? Pa ja mislim da Srbi imaju puno bolje glumce. Definitivno. Da su neopterećeni prošlošću ko mi. I da... Ne bi se složio. Dobro, i da imaju puno bolji humor. Što ti misliš? Složio bi se sa 2 od 3 tvrdnje.
Dobro. Mislim da su srpski glumci definitivno bolje obrazovani od naših. Naši su moj tata je bio, ne znam, Boris Dvornik, sad sam ja pjevač Sad sam glumac. ja Ela. I mislim da je definitivno bolji humor imaju u Srbiji, definitivno znaju napraviti film koji je bolje produciran i zanimljiviji od naših. Dobro, ali rekli da se slažeš s 2 od 3 tvrdnje. Da, ne slažem se s tim da oni nisu toliko opterećeni prošlošću. Možda ne snimaju filmove o tome, ali dobro. Nećemo o politici. Daj otvori nam pive. Otvorit će nam Boba pive. Naši filmovi... Mislim da su naše serije bolje od njihovih. Povratit će se Rode, serija koja pojede sve naše serije. Ajde, daj mi reci jednu bolju seriju od Vratit će se Rode. Pa gledaj, mislim, više u zadnje vrijeme, tipa naši su... Bitanga i princeze. Bitanga i princeze, ali ne znam, Novine, Počivali u miru, Dobro. sad zadnja serija naša Uspjeh je na HBO. A misliš da je to sam naša serija, da to nije neka koprodukcija? Je, ali mislim da je to hrvatska serija. Pa dobro, okej, moguće. Ne, ali, možda zato jer ne znam puno srpskih serija. Ja se čudo ima par novih koji su jako, jako dobri. Ne znam, nisam upućen, ali ove naše su mi fakat vrh. Mislim, Ali kad vrh, dođe vrh u usporedbi s očekivanjima. Ali kad ti dođe Dragan Bjelogrlić, to je glumčina, čovječe. Evo, napravit ćemo jedan mali konsenzus. Dobro. Srpski filmovi su bolji, ali hrvatske serije su bolje. Ajde, nek ti bude. Dobro, ali htio sam samo jednu stvar reći. Komedija. Zadnja dobra hrvatska. Pa ne znam. Samo me nemoj reći kako je počeo rat na mom otoku. Pa ne znam, bilo mi Pjevajte nešto ljubavno mi je bio okej, Ja. pa ne gledam ni hrvatske ni srpske filmove, budemo realni, nemam pojma. Druga tema, Michael Bay i zašto njegovi filmovi, pogotovo Transformeri, ne valjaju. Imam generalno predrasude prema takvom žanru, ne volim skoro ništa od tog žanra osim ovih par zadnjih, mislim osim cijelog tog superhero sad svijeta, Marvel DC. Ali si se igrao kao mali s tim Transformerima? Ne, nisam. Ne, si gledao crtiće Transformera? Ne. Onda nemaš pravo na mišljenje. Ne, pa ne mislim samo na Transformere, Aha, mislim generalno na takav tip filma. Meni je to plitki likovi, nerazrađena priča, nepostojeća povezanost među likovima, samo nema emocija, nikakvih. Nema emocije. Ne. Onak, to je kako ona torta koja je zvana onak čokoladna, predivna, a kad je zarezeš unutra nema ništa. Suha. Tak je Michael Bay, puno efekata, Da, samo akcija. produkcija, likovi, znaš, mogu reći dobri su mi ovi, Ninja Kornića. Si gledao? To je njegov. Ovi najnoviji? Da. Dobri su mi, da. Dobri su mi, to je isto Michael Bay, ali onak... A Bumblebee nije njegov? Ne. Zato je dobar. Zato je dobar. Ja volim Transformere i kad sam gledao prvog Shia LaBeouf, kako se to glumi u filmu, i Megan Fox, kad se nagne preko haube. I dobar mi je bio film, ali je problem kod akcijskih scena, ima toliko efekata i ne znaš ko je dobar, ko je loš, sam se mlate, čovječe, sve pada. Apsolutno, sve leti, ne sve znaš lete. Tko je s kim, ne znaš ko je to je njegov stil. On je kak EA v igrama. Da, bitno da se ima efekata. čestica koja lete na sve strane. Čovječe. Misliš da će Michael Bay dalje snimati takve filmove ili da mu se nazire kraj možda? Ne, mislim da je poznat. Potom, mislim, ti filmovi imaju publiku. Ja mislim imaju publiku, ali kako je to publika? Ljudi koji njemu daju taj posao da su zadovoljni njime jer on napravi svoje. Bude čudno da to povežem s cajkama. Pa ne, to je dobra usporedba. Ima publiku, ne valja. Znaš da nema kvalitete, ali opet voliš nekad potajno pogledat. Da, Lidija Bačić, ako ovo gledaš, volimo te. Sljedeća tema je nelinearna radnja u filmovima i serijama. Dobro. I igrama. Pojasni mi malo tu temu. Gledaš film i dešava se određena neka sekvenca i onda da bi režiser dodatno pojasnio što se desilo, on se vrati u prošlost i pokaže što se desilo godinu dana prije toga, mjesec dana prije toga. I to traje 5 epizoda. Ali da se to desi jednom, to bi bilo ok, ali osobno ne volim filmove koji tijekom cijela 2 sata radnju vrte na taj način.
Mogu reći da je ovo nelinearna radnja u podcastu. Recimo, ti si prošli epizodi rekao da voliš Walking Dead. Dobro. A Walking Dead baš koristi tu tehniku u svojim... Da, i ne volim te epizode. Oni imaju, Walking Dead ima cijele epizode koje su prošle. Pa da, onak, pol sezone ne znaš gdje je radnja, čovječe. Ja kad sam gledao Lost, vjerojatno ćeš me mrzit, zbog toga i vjerojatno. Dobro. Meni su ona objašnjenja njihove prošlosti bila dosadna. Ali oni ti onako upotpune lika, znaš ko je taj lik, znaš... Znam, ali možeš to odraditi na druge načine. Ne zanima me što je sad bio Charlie, ne znam. Pa ne znam, meni je taj... Mislim, dobro, bilo mi je fora što Charlie ima band, što Charlie voli ubost. Kako se zove Charlie band? Drive Shaft. Meni je taj flashback, znači u tom Lostu, baš bio dobra strana serije, baš bilo gušt zbog toga. Meni je to više kao popunjavanje vremena. Baš sam Pa je, normalno da je. Ne, mislim, dobro, u serijama definitivno. U filmovima imaš toga. Baš sam gledao onaj Sully nedavno, u onom pilotu koji je... Da. Nedavno, prije 10 godina prizemljio onaj avion u... 100 flashbackova, stalno. I oni jedno te istu... To sljetanje u rijeku, ako to nisu prikazali 10 puta, isto, pa iz perspektive pilota, pa iz perspektive kopilota, pa iz perspektiva stewardese, pa iz perspektive... Ne, vidiš onak Salija, pere se zube, flashback. Onda Sali ide u kafić, naruči si viskija, flashback. Ide Sali mas kafića, prime se za kvaku, flashback, pa daj dosta. Točno mogu zamisliti stav na tom filmu, onak, koliko sad imamo? Sat i pol. U zadnje vrijeme svi onak traju po 2,5 sata. Daj malo. Ubaci nešto. Platili smo specijalne efekte, idemo to. Da, može, nelinearna radnja može biti dobra, ali uglavnom je pogrešno upotrebljena i nisam fan. Da, ali ima puno onih dijelova, recimo u filmovima, gdje onak stane radnja i nema flashbacka, nego doslovno redatelj objašnjava kaj se događa na scene. To mi je čak i više fora. Je? To je onak, ali to više bude u nekim polukomedijama ili komedijama, jel? Pa dobro, Deadpool recimo to koristi tako. Dobro, Deadpool je dobar film. Dobro, idemo dalje. Blowfishu, evo jedna zanimljiva tema. Hit me. Ako možeš izbrisati jedan film i seriju iz svog sjećanja, koji bi to bio? Film i serija, ali da ga možeš ponovo pogledati. Ne da ga makneš iz sjećanja. Recimo oko 4 retu Djakova Sedlara, nego. Pravim se ko da me iznenadila ova tema, dogovarali smo se. Evo, ja imam film i serija, jel tako? Da. Imam počasno spominjanje, naravno, za svako. I za film mi je počasno spominjanje Into the Wild, jer je fenomenalan film kao prvo, kao drugo jedini film koji prekosi svim današnjim navikama, ne samo mladih ljudi, nego generalno i koji te stvarno može potaknuti na neko razmišljanje da nešto promijeniš u svom životu. Počasno spominjanje mi je zbog toga jer je taj film dobar na svako gledanje, iako znaš o čemu. Ko da gledaš prvi put. Ali pouka filma je onak živi sretno i umri. Da. Malo je, nije baš... Ne, pouka filma je... Nije feel good movie. Nije feel good, definitivno. Dobro, ajmo dalje. A broj 1 mi je Prestige. Zato... Ozbiljno. Da, meni je to fenomenalan film. Nije Batman v Superman. Zato jer je to majka svih twistova po meni. Nemoj mi samo reći šesto čulo ili ne znam... Bruce Willis je mrtav inače. Privedite osumnjičene ili ako neko ima problem s tim, nek se javi. Dobro, osim twista zbog čega je tako dobar film. Zbog toga, generalno, odlični glumci. Hugh Jackman, Christian Bale. Batman. Odličan odnos između likova, građenje napetosti, građenje same radnje i ne znam, naravno, taj twist je doslovno najgenijalniji, bar meni ikad, jer objašnjava cijeli film. Dobro, a serija? Serija, hoćeš počasno spominjanje? Počasno spominjanje mi je Black Mirror. Fenomenalna serija, svaka epizoda jedno malo remake djelo. Dobro. I mislim da je dosta koncipirana tako da ti je prvo gledanje ujedno i najbolje, tako da žao mi je što sam pogledao jer uživao sam u svakoj. Bitno je taj twist i to, ne? I da mogu ponovo bez da znam što se desi, uživao bih opet. Mogu ti preporučiti jednu seriju? Naravno. Zove ti se Twilight Zone.
Znam tu seriju. Ali 1950. Da, znam tu seriju. Aha, znaš tu seriju. Znači svaka epizoda ima neki twist. I baš je ko Black Mirror, iskreno. Meni čak i bolja. Ali nisam ja tu bitan nego Ballfish, tako da, pardon. Broj 1 koji nije početno spominjanjem je The Wire. Nisam baš kreativan, znam, ali serija koja je... To si googlao najbolja serija. Ne, mislim da, to je uvijek kad tražiš najbolju pjesmu, najbolji film, najbolju seriju, uvijek ispadnu neke generične sranje, mislim, dobri filmovi, dobri filmovi, ali filmovi za koje svi kažu da su im najbolji. Ali Wire baš je najbolja serija. Znaš moje... Znam tvoje mišljenje, nemoj ga podijeliti. Wire je neki vrhunac. Ne, ja vjerujem da je The Wire super serija, ja sam pogledao sam prvi 2 epizode i zaspao sam 100 puta, tako da. A ne možeš, žao mi. Zato jer Wire nije serija koja će te šokirat i na kraju imat cliffhanger i onda da te tjera na daljnje gledanje, nego baš traži od tebe da se povežeš s likovima, da... Ali The Wire mi zvuči kao serije koje bi mogli otkazati nakon druge sezone, a nisu, recimo. A zato jer... Ne znam zašto nisu, ne znam. Da, i meni zvuči kao da nije privlačna... Da, širokim masama. A opet je. Ajmo na tvoje. Ajmo na tvoje. Koja je tvoja... Počeo sam spominjanje kod filmova. Star Wars epizoda 4. Čak mi je epizoda 3 dobra, zato ko se razvija lik Darth Vadera. Znači iz maloga Anakina u pravoga Silo Imperija. A zašto to nije broj 1, a ne počasno spominjanje? Zato jer ima jedan bolji film, kojega još nisam tetovirao. Ali hoćeš? Možda hoću. Mogu ti reći. Nestrpljiv sam. Film koji je na broj 1 je toliko dobar i toliko pun slojeva i lejera takozvanih, da dok ga gledaš 100 put, ti je zanimljivo kod da ga gledaš prvi put. I zove se Povratak u budućnost. Back to the Future, ali prvi dio. Martin McFly, DeLorean, ne znam. Taj film je remake dijelo i... Meni isto vrhunski film, ali mogo bi i ja malo propitkivati ovu odluku, ali nisam takav čovjek. Dobro. A što se tiče serija, počasno spominjanje bi bio The Office, ali američki. Zato jer engleski mi onak prekratko traje. Misliš? Ricky Gervais mi je prenaporan u toj seriji. Obično ljudi više vole engleski. Ja volim američki, volim Steve Carella, volim toga njegova lika šefa i kad je on izašao iz te serije sam prestao gledati seriju. A ima jedno 9 sezona, čovječe. Dobro. A najbolja serija ikad je... Znam. Lost. Izgubljeni. Znao sam šta ćeš reći prije nego smo uopće započeli. Ta serija je ko slikovnica. Onak ima 6 knjiga i svaka priča svoju priču. 6 sezona te serije, svaka priča svoju priču i na kraju je jedno prekrasno putovanje. I priznam da je kraj malo izbrzan, malo je bez veze, ali nije bitan cilj, bitno je putovanje. Opet, možeš ga... Svakoga može shvatiti na svoj način kraj. Mislim, postoje neka official objašnjenja, ali toliko zanimljivih likova u jednoj seriji nisam upoznao. Mislim, nisam vidio života, evo, zbilja. I njihovi odnosi, sve. Njihove... Ali pazi, kad googlaš recimo Lost, J.J. Abrams, normalno, kreator, on je sam napravio prvu epizodu prve sezone, pilota, i to je to. I onda je dao, znači, tom Lindelofu i Carltonu Cuseu, i oni su dalje nosili seriju na svojim leđima, ali danas, dok neko čuje za Lost... On je samo režirao. Ne, on je kreator, njemu je palo na pamet ideja. Aha. Ali njegova verzija priče nema veze s današnjim Lostom. A daj mi reci, ti kao ogroman fan Losta... Misliš ono debeli, kako smo nazvali? Debeli, ne. Pametnjaković. Fan bastard. Ne. Daj mi reci. Dobro, pravi se pametan. Kao veliki i najveći fan Losta kojeg ja poznajem, da li ti misliš da je završetak serije bio tako planiran od početka? Dobro. Ne. U početku je morao Jake umreti prvi. Ne mislim sad. Nego mislim općenito. Ne, smišljali su, ja mislim da su smišljali u hodu seriju. Jel da, Ali biti je cijela serija priča dobrog i zla. Znači 2 brata koji se neću da spojati. Ne. Ali da, dobro je. Dobro. I zadnja tema, malo da začinimo ovaj podcast je... Može? Koje su nam najiritantnije navike kod gledanja filmova? U društvu. Normalno. Koje su tebi najgore navike?
Ma ja sam Nemoj spominjati curu, nego dok gledaš s prijateljima. napravio sam si malu listu pod neke od tih stvari radi i cura, Dobro. a mogu priznati da većinu radim i ja, iako Dobro. se mrzim zbog toga. Jedno od njih mi je recimo konstantno pokušavanje predviđanja radnje, ono tipa, ovaj je ubojica, točno sam ga vidio prije kad je, ne znam, nešto, ili tipa, sad točno vidim kak će ovaj nju nešto. Čekaj, to dok gledate doma na samo, recimo, ili dok gledaš u kinu, onako... Oboje. U kinu je to irritantno meni. To mi je glupo, pa ne dobro, ne u kinu javno, ali u kinu opet dobro. sad s nekim sklonici. Ali to mi je glupo na više razina zbog toga jer kao prvo ako je očito onda zna i tvoj sugovornik, ako nije očito onda je vjerojatno ono shot in the dark, ne, nadaš se da će biti tak, kak neće, dobro opet probao si, nema veze. Da. Mislim, jednostavno nemoj. Imaš ti koju? Pa imam, recimo ja radim te stvari. Ja recimo pogledam neki film, onda preporučim prijatelju, ili curi, ili ženi, ili bilo kome, i onda znam da bu dobra scena u filmu, onda sak podbočim i gledam kako bi ta osoba reagirala. I to ljude živcira, ali ja to stalno radim. Sjećam se kad gledao si Mad Max ovaj novi prije mene, i onak, genijalan film, super, moramo ga pogledati, i onda smo... Pol filma sam bio tak. I onak, pauzirali, pazi sad, sad dobro prati. To je užasno. To stalno radim. Znači, pauziram, zato jer ljudi se onak zaboravaju, razmišlja o svojem životu, razmišlja kako mora traumu kosit. Moraš vidjeti ovu scenu. Ali onda, kužiš, onda očekuješ... Ne, onda ti premotam iza, Onda ili očekuješ nešto, a ne dogodi se dovoljno dobra stvar i razočaran si, ili očekuješ nešto drugo, pa si opet razočaran, to nikak ne završi dobro. Imam jednu triviju. Međimurska malo trivija. To mi je još gore, kad u filmovima ljudi, jel znaš ti da je Christian Bale za mašinista smršavio 40 kila? Mislim, ne gledamo taj film i sad ne pričamo o tome, o čemu ti znaš pričati. Sorry. Ja sam reći, kao u osnovnoj školi smo gledali Titanika u kinu, ne? I jedan lik iz sela je gledao Titanika prije To nije nas. trivija, to je anegdota. Anegdota, pardon. Aha, dobro, malo sam se izgubio. I znači gledamo u kinu Titanika i Leonardo DiCaprio i Kate Winslet se prvi put vodi ljubav u autu, ne? I onak vidiš lika sela, onak se digne. Da budu se stakla zahukala. Užas. I znaš kaj mi je još retardirano? Kaj? Što? Dok odem u kino i onda gledam, ne znam, recimo neki horor za kojega se priča u recenzijama najava. Da. Vidi se. Dobro. Da je jako strašan. I onda, naravno, uvijek se nađe hrpa tinejdžera koji su jako veliki frajeri jer su naravno došli s jednom curom s kojom nemaju niš zbog toga jer imaju 13 godina i nemaju još cure. I onda oni kao neka strašna scena i onda jebate, uopće nije strašno, joj, kako glup film. A pune gaće govana. Mislim, možda ih nije strah, možda ni mene nije strah, možda ni ostatak kina nije strah, ali ono, ako si došao gledat film, pusti ga do kraja i doma mami pričaju o tome. Pa ne znam, ja sam recimo onaj rec koji sam ti pričao da je jako strašan, onak sam skinuo i kupio i prikazivao prijateljima, onak sam čekao da se oseru, zato jer je meni bio super film, strašan i očekivao sam reakciju takvu od njih, ali baš sam gleda, bude reagirao. Dobro, to je ona tvoja prijašnja točka, nije? Je. Ali ono, ili ne znam, akcijski neki filmić, priprosti Bruce Willis, Steven Seagal, i onda oni, da, taman bi on sad tu prebio njih sedmoricu, ovaj ga je mogao 3 put lupit pajserom s leđa po glavi. Ili umri muški, akacije, pištolje, reloda, napuni municiju. Neki filmovi su zamišljeni da budu glupi, nemojte ih previše analizirati. Da. Koje su vama, recimo, loše navike kad gledate filmove o društvu ili recimo s imaginarnom curom? Da li volite gledati filmove na taj način ili možda ste ljudi koji vole sami gledati filmove? Ili možda ste ljudi koji vole da vam neko stalno stišće pauzu i... Možeš jedna anegdota? Može, ajde, to je zadnje. Kad sam gledao filma Forgetting Sarah Marshall u kino, popodne, 4 sata... Čekaj, išao si u kino gledat Forgetting Sarah Marshall? Odličan film, odličan komedija. Mislim, dobar je film, ali baš za kino. Pa zbog Judd Apatova, kojeg sam spomenuo, top 6, dobro, prošlom videu. Ajde. No, i bio sam sam u kinu.
Sam u kino. Čekaj, išao si sam u kino? Sam u kino i bio sam sam u kino. Prazno kino. Kakav plot twist, gospode Bilo je Bože. prazno kino i ja sjedim i okej, i film počne, ne? Ja dođem gore do lika koji pušta film i kucam po staklo. Dođe lik van sa strane kroz vrata, ja mu velim, dečko, pa ne moraš radi mene puštati film, dođem ja za 2 sata, imam vremena. Ne, veli, mislim, svejedno moram puštati film, tako da, gledaj. Ko budala sam sjedio sam 2 sata, katastrofa. Dobro, toliko ljudima koji nemaju prijatelje. Sad ja moram pišati, tako da... Ništa, like, subscribe, Share, da plaće, pričajte prijateljima, da I postojimo. komentirajte. To najviše volimo interakciju. Da, i kad velite ljudima koje poznate da mi postojimo. To još više volimo, ali... Zamisli da smo mi... Ako ti ljudi još komentiraju, to još više volimo. Da zamisli da si ti Isus i da snimaš YouTube video i niko te ne šera. Upišat ću se. Ne, ali mislim, kako bi se vjera proširila? Kako bi znali za Isusa? Nekad nije bilo share and like. Ljudi, čujemo se, vidimo se. Pozdravlja vas Isus Predator Bok. i Isus Alien. Vidimo se za tjedan dana. Live long and prosper.